Ngidunankulu ngithe angiza kusondela ngisondela njengoba indlulamithi ingithintile zathi ngekhathi kade lile khona le esigodlweni yangithinta ebusuku ngitshela ukuthi cha ngathi kunenkinga khona ayisaphephile kahle ifuna ukuthi ngisondele namaphoyisa ukuthi ngizobona ukwenzakalani ngoba ngase kufutheke igazi ngingazi ukuthi lokwenzakalani sekambuza ukuthi inkinga ekuphi usethi athathe ucingo alinikeze insizwa se-ofisini lakhe laphana ngathi kuyiyona ebheke i-ofisi lakhe lesizwe bese yangichazela ukuthi kukhona amabhasi amabili afikile isizwe sabafanazi sijino sikanonwabo ngithi inkinga ikuphi useyasho ukuthi hayi ngathi kunento emenyezelwe isilo ngolesihlanu besibuya kulona ebatsasulilo omfanazi ingakho-ke nje isilo sibacela ukuthi abasondele ngala ukuthi izoxoxa ngithi mina sengixoxe into ngabo-8 ebusuku bekutheni ayixoxwa ngani mina endangalwale ukuthi hayi isilo sibacele ukuthi hayi ayikhulunywe le nto bavele bathi ngeke balaleke bona basuka manje ebusuku ngithi nawo uma sekunjalo ngathi kulungileke qhubekani-ke nina niqhubeke nixoxe mina ngizothumela amaphoyisa nje ukuthi azoqala awangeni ngaphakathi lapha embuthweni ngoba akusemsebenzi wamaphoyisa okwawo nje uzoqapha ukuthi akekho yini oselimaza omunye akekho yini mhlawumbe sethumba omunye ngoba ngizokhala ukuthi angathi ngifuna ukubathumba phela amaphoyisa azofika sangesandla ngathi ukuphatha amaphoyisa engimthumela ukuthi angibhekele lapha kuleya district uphuma ngathi awuye laphana uyobheka nje kodwa anikhulume namuntu anenze lutho ngifike ngihlale ngibona ngicathi afike enze njalo amaphoyisa abezobheka nje phepha hayi nasitshela ngiselo ngathi-ke bayede uzoyixazulula wena leyo ngoba ngazi ukuthi yini le nto asingeni-ke umsebenzi wamaphoyisa nje ukade ukuphela ngajabula-ke uma ngabe sengithola umyalezo ngicathi ngabo-11-12 ebusuku ukuthi umhlanganiso uzowaphela base bayahamba ukuthi uhambe kahle kodwa isivumelano leyo sokuthi angathi iselo zabo ukuyixazulula le nkinga khona bengenawo ulwazi kakhulu ukuthi yini inkinga yakhona umsebenzi wamaphoyisa njengoba sengishilo-ke nje umsebenzi wethu esinikezwe wona sinikwa yinini abantu balalelizwe ukuthi sibheke ukuphepha kwethu ezobukhosi nezamasiko asihlangene nazo samaphoyisa ngebhadi ngisuke ngagqoka le uniform umntwana ngizothi uma sengiphuma la njengoba nithe amaphoyisa afuneka aphume basala bafanazi angazi ukubekaphi Wasengalipoyisa siphele kumfanazi kodwa amaphoyisa amaqeda la awaphume basala abafanazi bexoxe zabo uNkulunkulu angazi uzoyithi ngoba manje ngagcina sengisala nje ngumntana enkosi ngagcina sengisala njengomfanazi kodwa manje ngiphoyisa ayikulungile mkhwala izoba yinkinga ngoba nje so ngifuna ukukhuluma lezi ngingafuni izwa amaphoyisa kodwa ngoba ngikhuluma nabantwana nami ngumntwana kufanele ngilalele kodwa manje ngeke ngilalele ngendlebe yodwa manje ngala khona ukuphoyisa izoba yinkinga ngazi ngiyekela kuninako ukuthi nichazuleleyo njengoba sengishilo nje angifuni ungenelela kakhulu entweni zobukhosi kodwa bengithi nje angithi ukuphawula ngalento esengizwile inhloso yethu ngicele nozakwethu uBrigadier uThanga lokumambela idistrict ukuthi cha anicele inkosi nenduna ukuthi umkhandlo wonke sinesihlangano isizathu sakhona ukuthi makukhona into enzakalayo ehlumwe zomphakathi bayangiripotela bangitshela ukuthi ayisebenze ukuthi manje kuvala umgaqo la ku-N2 manje makuvala umgaqo okuhlumezeka kabuhlungu ukuthi abakhwanazi bacasukile kodwa manje bacasukile bantu baleshile umntwana isihlalo esikhulu esiphezulu angithi nomnqobe emkhulumana
kodwa lo selimvimbe emgaqweni shuthi nani senenza lento enithi aboshelwa wona lento abenza kunini shuthi nani sekufuneka kuboshelwe lento enza selifuma zabangathata ingakho ngithe azama ukuthi sixoxisane ngalento ukuthi ingaziye phambili ukuthi uma unolaka ufuna ukubhodla bheka phela ukuthi ubhodlela kuwo angahlukumezeki umuntu miyekele nje lo umgaqo wahulumeni wethu sonke bayekele ukuthi baqhubeke bahambe bese kuthi lo angidabafanazi mina nensizwe konani inkolo enibhekene nayo into enenzile ngomsombuluko ngiyajabulela likonde ngo la kuyinkinga yakhona nayicazelo nabo yenza njalo ukuthi nahluleka lapho nazazi inkantolo zingabo konani into niyekele nababanye elihlukumezana nazo ezingamphathi kahle ningazithathi nesinifaka okanye abantu ngoba manje labantu enisifaka khona nivimba ama-ambulance nivika iy'moto ekuhambeni bayathuka bafonela mina ebusuku ngilele ukuthi naku besihlukumeza manje ngiyabuza ukuthi yini inkinga kuthiwa cha bakhipha ulaka lwabo oluqhamuka le endlungulo balikhiphele endaweni angafuneka lushisheleke ingawuthi asike sicele dadewethu uBrother Ngubane la osebenza la eProvince awuthini district ukuthi ithini inkosi nesizwe sayo ukuthi singakwazi ukuthi silumane indlela ngalokho sizoxwayisa sizocela samaphoyisa ukuthi cha umthetho uthi unelungelo lokuveza ungajabuli kwakho kodwa kwenza lokho okusemthethweni uma nikhetha nje ukuthi nizohlangana ibandla lamfanazi esigangeni njalo lenze umcimbi wenu akekho uzonivima ngakwenza impopho nje mangabe ningezokuphoqa sela abazulu benu ayikho lesiphilayo thina sesiphilela bona uma sowushiya kumhlaba singawulungisanga bosala nabo kumele-ke ukuthi sikhulume iqiniso so ngiyabonga nje ukuhlonishwa ukuthi ninginike ithuba ngoba bengicela inkosi ukuthi bengifuna nje isikhashanyana esincane kanti kuzokhona ukuthi nivele nomhlangano wenu ngiyajabula uma ukuthi lo mhlangano wenu usuzongena emva kwalo sesikhulumile ngoba kungeza mhlawumbe bemfishane inkosi ndona ngazi noma nisazoqhubeka angiyazi iagenda yenu ukuthi uhlelo benikhetha ukuthi nizokhuluma ngalo uma ukuthi uhlelo belumayelana nalowo umntwana ngicabanga ukuthi mhlawumbe sobe sesiqedile seningaqhubeka-ke noma niqhubeka khona sobe singasekho samaphoyisa kodwa ngibonge nje ukuthi nisihlonile ngiyobuye nginivakashele nami sengiphethe isihlangu sami ngingasagqokile ukufanele.